Best collection Mizo channel clear tu ta chi bai le vek ole. United States ro pui zia kan hria a. Chuti line China hian economy lama ma son chakin ralthuam lama po khovel ma hruai tu te zinga aron tel chhawta ani. US me po hlau bik lo din hmuna dingin chungnun in chu in anin buan thiel ani ringut to ni hi. An din hmun che hi hria ta chak om viau mai. US le China din hmun Best collection Mizo channel clear tu te karon chhop chhuwa sak don chewani. Kan hria tur chu ralthuam din hmun hi adik thlapatar chhuwa ani ngai lo ti hi ni. Phau chuan phalchin le adin hmun tlang pui ni ti hria ila. Ma se dik thok hatura ngai la a thawme. United States a hian mihring Magdaloi zathum somni pakwa nuai ni singa sangruk zali somruk panga an chenga. Chuti lain China hian Magdaloi sangkhat zathum somriat pali nuai ruk singriat sangriat zakwa somriat paruk la yan chenga ni. Manpower a hian mihring nathok theichin hi United States a hian mi Magdaloi za somli pali nuai riat sing sari sang ni zariat somli panga anom lain China hian nathok thei Magdaloi za sari som nga pahni nuai nga singa sanga zali pahni an omani. Military lo en leila United States a hian kumtin si pai tang rual Magdaloi li nuai khat singriat sangriat zanhi somsari pali an oma. Chuti lain China hian kumtin si pai tang rual Magdaloi som pakwa nuai ruk sing khat sangli zanga som pariat anom thungani. Active military Indo tura in ringsa at sipai hau hi United States a hian Magdaloi khat nuai li an oma. Chuti lain China hian active military hi Magdaloi ni nuai khat singriat sangthum an omani. United States a hian sipai reserve hi nuai riat singruk an oma. Chuti lain China hian nuai nga singkhat anom ve thungani. Financial lam lo en leila defense budget United States hian kumin kumsang ni somni a defense budget anai hi atam tham viau mai tukleding on hlir sanga zaruk somruk pasari veibel che somthum pathum nuai somsari panga bor vela nei ni. Heti lai hian China hian kumsang ni somni kuminata na defense budget anai hi cheng tukleding on sangkhat zasari somkwa veibel che somriat pasari nuai somruk panga anei ve thunga. China aya US in defense budget anei tamna chu cheng kluk le ding on sangthum zariat somsari paruk Magdaloi zali somruk pakhat ani. Kan sarkar hruai tu ten fiam thu titaka an soithin battam hi changka na ni an tiang deuh khan US hi ramro pui berte zinga mi le ramchang kang ber ani a. Heti lai hian khovela leibanga ber pol ani ome. Rampon lama hian leiba cheng kluk le ding on hlir nuai som pathum chuang United States hian rampon lama leiba nei ni. Heti lai hian China po hian ba anga ve veo mai cheng kluk le ding on hlir nuai khat sing ni zasari somnga pahni chuang China po hian leiba anaya. China aya US in leiba anga na chu cheng kluk le ding on nuai som pahni bor velin leiba anga zawkani. Foreign Reserve US in Foreign Reserve anei hlut zong hi cheng kluk le ding on sang kwa zathum som pasari bor velani a. Heti lai hian China hian cheng kluk le ding on nuai ni singli sangli zanga somni paruk bor chhovel Foreign Reserve anaya. China aya US tamna chu cheng kluk le ding on nuai ni chuang ani. Boruak ralthuam United States hi kan hriat angin khovela ralthuam nei thaber te zinga mi ani a. Anei thaber ti te pon soila adik ome. Indo thlona hi United States hian singkhat sangthum zanhi somruk pali naiin khovela anga bera. Heti lai hian China hian sangthum zanhi som naiin China a hian United States hian singkhat somnga pali lain Indo thlona anga zawkani. Combat aircraft hi United States hian sangni somriat panga anaya. China hian sangkhat zanhi somthum pahni nei ve in China a in United States hian zariat somnga pathumin anei tamzoka. Attack aircraft hi
United States hian zasari som panga anei lain China hian zathum som sari pakhat anaya China ain zathum somli pali in US hian anei tamzo kani Transport aircraft hi zakwa somni pali US hian anaya chuti lain China hian transport aircraft hi zani somni pali na in China aya US in anga na chu zasari ani trainer aircraft hi United States hian sangni zaruk somli pathum anaya chuti lain China hian zathum som pali nei ve in United States hian sangni zathum somni pakwa in anga zo kani special mission aircraft hi US hian zasari somli pahni anaya China hian za som pakhat anei ve thung zaruk somthum pakhatin United States hian anga zo kani helicopter hi United States hian sanga zasari somruk pariat anaya khowela nga berin China hian zakwa som pakhat anei ve thunga China aya US nga na chu sangli zariat som nga pasari ani attack helicopters hi US hian zakwa somruk pasari aneya China hian zani somriat pakhat nei ve bokin China ain US hian zaruk somriat parukin attack helicopter anga zo kani Air Force lama tharhui nga lama hi chuan US hi khoiram mai nan king phalo ti hi thil chiang sa ni inalang khowela indona a thlona chak ber le thaber kol tu an ni a anga berbok indo thlona na izinga khovel fighter to ber mai dollar maktado e zathum somthum panga ve laiman F-22A Raptor te F-35A Lightning II te F-15 Strike Eagles te F-16 Fighting Falcon te McDonnell Douglas FA-18 Hornet te Boeing FA-18 Super Hornet te Grumman F-14 Tomcat te hi khovela thaberberan ni heti la hian China hian a thlona nei thatber pol chu Russia siam Sukhoi Su-27 Sukhoi Su-30 MKK le Su-35S te chu anaya a thlona siam thrang zinga Chengdu J7 Shenyang J8 Chengdu J10 te Shenyang J11 Shenyang J16 Chengdu J20 te akol boka henga thlona siam te hi a faklor ve viau na chungin US F-35 le F-22A Raptor te laka chuan zo te ma sazu ang chau ani mai theye Shipai bungrua le ralthuam phur thlona lian transport aircraft hi US hian zakwa somni pali lai na in C-5M Super Galaxy te C-17A Globemaster 3 le C-130Z Super Hercules te chu military transport nei that zinga antela heng ho hi khovela thaberberan ni tin US hian thlona khaljirna le chechol trainer thlona hi sangni zaruk somli pathum lai nei boka khovela nga berani China hian military transport aircraft anei zinga ama siam ho hi amang bera Zian Y-20 te Shanzi Y-9 Shanzi Y-8 Zian Y-7 baka Russia siam IL-76 chu amang na saviau bok transport thlona po hian China hian US chu akhan lo viau mai helicopter lama hian US hi China kaukia chuang ang mai chungnung zok ni inalang US hian military hello anei te hi khovela aya tha chuang lo khopa tha le amman na satten ni a helicopter sanga chuang anei zinga kan hriat photo nu A64 Apache te CH-47 Chinook te EH-60A Black Hawk te antilani kan soito angkhan China hian helicopter zakwa som pakhatana ya chung zinga chuan vorte chu Harbin G8 Harbin G9 te anni US le China ralthuam khaikhinna Part-2 ronti chole thoya ni ang in lo ngai chang le thau don nia in zawa in mangtha le vek ule